basi buriya buri leta yose ngigira ibigwi biba byarayiranze cyangwa ibyagiye bivugwamo ikagira imigani ikagira nanone n'amateka yayo ariko rimwe na rimwe hari inkuru iba yijimye cyane yayindi mbi cyane iyi nkuru idakunze kuvugwa cyane nk'uko yongoreranwa hirya no hino nk'uko abantu bayongorerana mu yandi magambo iyo nkuru uri kuyumva ariko uburyo ibirenzemo niyo mpamvu muri karitsiye nakubwira ngo ushobora gusanga hari inkuru bakubwira ati kiriya gisaza ubona hari uzi ibintu kiba gikora n'iki cyangwa cyakoze nubwo ukibona kuriya atari inkuru ivugwa cyane nk'uko bavuga ngo muhima wabagamo impyisi ariko hari indi nkuru nyine ikunda kuvugirwa mu bwihisho yeah 50 States of Fright iyi ni episode ya kane ngenda cyari number 1 Kansas. It's known for tornadoes and lost little girls, but ati numujyi uzwiho kubizamo inkubi z'imiyaga cyane ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri duto gusa hari ibindi birenze bihari umujyi wacu ni urugero umujyi wacu ufite ibintu bikurura abantu biri iruhande rw'umuhanda bituma abantu benshi badusura uwo mujyi wacu mu bawusura harimo mama n'umwana bari muri iyi modoka bawusuye ni umujyi witwa Kansas amapampe banjye bariho ndabasuhuje we What? Ikise. Honey, let's make this. Wa mwana reka urugendo dutumirwe neziza. We went on a road trip. Beruka ryari kujya mu nzira nkuko. Dad. Kuva papa yapfa. Yeah, that's right. Yeah, ibyo nibyo. Remember that RV we Uribuka ya RV twakodeshe n'ubwoko bw'imodoka biri n'abantu bajyana. Just cuz he's gone doesn't mean we need to move. Umva kuba papa yapfuye ntago bisonuye ko tudafite kwimuka ariko. Okay. Wa mwana biragoye. Yakana. Do. Bari mu nzira bagenda yibonye ahantu haritse ball of twine. Hey, how about we stretch our legs? Resa mwana twavuye mu modoka tukaba tunanura amaguru n'iki dutembera abonye umujyi uri hano hafi batubwiye ngo uyu mujyi ufite ibintu bikurura abashyitsi biri hafi y'umuhanda ku buryo umuntu aba ari mu muhanda agenda akabona hafi aho ngo hari ibihabera akaba yaza kureba. Wow, look at that. Yazana biriya ni ibikireba uyu nundi mujyi batujyanye mu wa mbere tuvuyemo tubonye ibiwuberamo. Very funny. Iriya nzira sekeje. This is what people did before the internet. Ibi ni byo abantu bakoraga mbere y'uko internet iza. Can I help you? Nabafasha. No, we're fine. We're just tumeze sawa tuje kureba iriya ball iri hano ni ball of twine. Ni ikintu nyine kidoze nk'imipira ariko kiba gikozwe ubwo n'ibintu by'ibyatsi n'ibishipiri. Muze rwose muri bishema ryacu n'ibyishimo by'uyu mujyi. What do you think, young lady? Mwana muto uratekereza iki? Yambaye kuteri. Umve. We wachano. I'm gonna go. Ngiye mfite kugenda. Mwana cona avuga amagambo menshi. An affinity for the ball. Abana benshi bashaka kubona uriya mupira rwose ni ikintu kimeze nk'igipira. I'm sure she'll enjoy her. Reka umwana agikora icyo gipira ari buze kukishimira. Umwana akomeza imbere ngo agiye kureba icyo gipira. Dore igipira aje kureba. Mwana ni kinini shawo. Urakaza neza muri Francis. Uru rugo rwa Amerika rufite ball of twine nini rutizinda ariyo yingi yubona. Ipima hafi amapaundi 20. Igapima feet 14 ni iki gitwine mubona hano. Abenshi babyita ngo ni ballast twine. Abantu basanzwe babona nk'imigozi zirikanyirije. Ariko Mr. Clora we yebonyemo nk'ibintu bishoboka. Umwana kuri ifoto imanitse hano umugabo wakoze kino gipira kirana akakidoda umwana we yasaga nk'aka kana kari hano umwana yibonye mu ifoto kandi mbwa suyu mujyi umugabo yarapfuye nakoze kino kintu kera. Ribano. Hello mwana arabariko harabo kumva bavuga ni mundi mujyi umujyi abantu ngo bazi ubabo cya ball of twine kiza cyane. Yumva amajwi y'abana baseka. Yumva amajwi y'abana bavuga basekano ekuterize hari cyazi kuruye dore kuterize umwana kurikire kuterize dore kuterize dore kuteri dore kuteri hayiye ko kuterize injiramo indani binako bisekeje kuterize umwana twawe niki ngo buri mujyi ugira ibintu biwubamo byibanga abantu badakunze kuvuga ariko bijya byonguranwa bagate bavuga nyine bavuga ati we nuzura muzi hakura nyine bavuga ati byibura umujyi wa Kigali ikintu nyaburanga kiwubamo habamo roki umuntu nyaburanga no mwana rero dore muri cya gipira dore kiboko nyuma ye subiramo indani
nyagasani umwana rero ari byamukuruye imigozi iramufata katurore umwana bamwinjiza muri ball of twine gutyo twabuze umwana tubone kuteri. So, where are you from? Nese uturuka he? Overland Park. Overland Park. Originally. Ndavuga wavukiye. Overland Park. Niho navukiye Overland Park. You speak really good English. Uvuga icyongereza cyiza. Well, I better get going. Urabizi kirutareka ngende icyongereza mvuga se kirakureba. Ni nk'abantu iyo duhuye. No kuvuga ibyongereza byiza, ibifaransa byiza, iby'Espanyol n'ibiswahili. Ni none. None se nyine none. Come on. Welcome to Francis. Urakaza neza muri Francis, Kansas. America's largest ball of twine. Urugo rwa Amerika rufite ball of twine nini kurusha izindi umwana. Umwana icyamumizi twakibonye. Ngo ni ikintu nyaburanga. And stands at 14 feet tall. Do. Stalker, a doe. Ibyo bari kuvuga ni bya bindi umwana n'ubundi winjiramo no byisubiramo. Iki ni ikintu umugabo yaremenye agihayemo umwana w'impano. Katurori. Yabonye kuteri. Abura umwana. Amelia, umwana duri kimumize. Ni ikiba mu wundi mujyi uri hafi aho. Amelia! Hey! Amelia! Amelia we! Cyabuze umwana wabonye umwana wanjye asohoka marara. Wapuye ni Sheriff Wina. Umwana wanjye ariko yari hano. Umugore dore ngarabura umwana. Dore ngo siramwumiraho. Umwana wawe wabona yazerereye. Bimeze bite? Umugore atangira kuzenga. Umwana wanjye yareshaga atya. Amelia, uyu mwana mwamubonyera niki niki? Amelia. Mama yatangiye guhamagara. Telefone y'umwana. Nimero nticamo. Amelia. Amelia, ikimutwaye ari muri ball of twine. Mama we! Bamusubijemo indani. So what happened next? Niki cyakurikiye? Yari yagiye. I was there. It couldn't have been Nari a mari. minute. Nta n'umunota byatwaye twara mubuze umwana. She just disappeared. Umwana yarabuze gutyo nyine turamubura. She acted like any mother would. Suzanne yakomeje kwitwara nk'uko ndemere kwitwara. Organize a search party. Comb through every single inch. Urabizi dutegure igikorwa cyo guhiga umwana wanjye muzana polisi. Ibyo si ngombwa. My daughter is missing. Mukobwa wanjye yabuze. Do you have children, Sheriff? Ufite abana Sheriff? Yes. Yego. No, nothing would stop me from finding her. Nta cyambuza guhagarika umwana wanjye. Help me look. Don't waste my time. Nimba utari bumfashe gushaka umwana wanjye unyangiriza iki? Just stay here. Basi bugumye hano akanya. Sibyo buri hano. An idea. Mfite igitekerezo. Mve Sheriff. Mfite igitekerezo tugufasha ushaka umwana wawe. Ni mu mujyi wa Kansas. Uyu niwe Sheriff w'uyu mujyi. Nkuko bakubwira ati Kigali Sheriff wayo. Uyu na Amelia asiga message n'akana kiyabuze. Uriya mugore mwumvire. Ni umumama mwiza. Ntabwo ameze nkatwe. Tumukura mu nzira nk'ibisanzwe. Uriya mugore twamukoresha akazi ariko. Abapolisi yasanze bari kugambana ngo bamukoresha akazi abandi ngo tumukure mu nzira nk'uko dusanzwe tubigenza. Mugore akiramo ubwoba. Bamukure mu nzira bate nk'ibisanzwe. So, Miss, I think Miss, a solution for you. ngufitiye igisubizo. Great, but with Mu byubahiro byawe rero Sheriff. I think I'm gonna just look for my. Reka njye gushaka umukobwa wanjye ndi jyenyine. We've already found her. Umukobwa we twamubonye. She never left. Twasanze na ntarurige yigeze ajya. To understand, Ufite kutwumva. not just yours. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Baramufata. Hey! Baramufata. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Mundeke. Changed. Uriya mwana yahindutse. If we want to see her again, you're gonna have to change. Umukobwa niba ushaka kongera kumubona nawe ufite guhinduka. Nyagasani. Sheriff arabanza agira atya. Agira atya ariko yakuye mu kanwa. Nyagasani do. Tangira kwihagamiza uri kuruka. Sheriff w'uyu mujyi. Akure ikintu nanone cy'ibintu by'ibikoba by'ibishipiri by'ibyatsi. Ntabwo biri kubabaza birenze umunota umwe. Mumfashe ureba banze bamuhindure kugira ngo yongere kubona umukobwa we. Icyo bamuhaye ari kiri kubyiniramo. Barakimutamika. Nyagasani. I know. Ndabizi. Do. Yamize. Do. Ni ibintu by'imigozi. Arakimira. Ikoze mu bintu by'ibifuka. Araruma. Katurore. Mugore. Ku mutwe. Afande. Kubita ku maso ya Sheriff dore umubiri umeze nk'ari ibishipiri n'ukumushwanya guza kongera kiteranya. Nyagasani. Bano bantu muri uyu mujyi basanzwe. Babwiye ngo kugira ngo ugire ubone umukobwa wawe biragusaba nawe kuhinduka. Hari ibyo bari bamutamitse. Ni ibintu bimeze nk'ibigozi. Yaje hano. Arihaga kitaragira kurinda pfuye. Kiracyari
arirutsa do hariye koko do aho ye kiguze kirano kiriteranye kirabyina bano bika urabiza umuryango wumene uyu kwanyaguza abagabo bameze nk'abakoze mu bigosi. Iyi ni indi leta tugiyemo ya Kansas muri za leta 50 zigize Amerika, 50 states of right. Turi bigiye biziberamo inkuru, buri leta ifite inkuru y'umwihariko. Umukobwa wanjye ari hehe? Where is she? Ari hehe? Can't have her. Ntago wamubona. Sharifa mukata akaboko. Ye yagasani yagiye kubiguza arashwanya gusa. Dore Sheriff, abantu bahano bakoze mu magunira. Iyi leta tugiyemo abantu baho bakoze mu magunira. Gerageza unyumve. They're all alone. Barabana bose bari bonyine. They just want friends. Barashaka inshuti. Kuki? We do anything for their happiness. Dukora uko dushoboye kubw'ibyishimo byabo bana. Ebe. Oya. Bakora uko bashoboye kubw'ibyishimo byabo bana. Abantu bari hano hari ubuduha bwagiyeho mu mujyi wose. Umugore avayo bimeze bite? Mumfashe mu mujyi hagati. Uyu mujyi utuwe n'abandi, abana bari bonyine. Kumbe dore abatuye umujyi, baramuzengurutse. Hey, vayo kuyu. You know how kids are. Abantu ukuntu baba bameze. Ni Sheriff. Figured Amelia had wandered off. Ubwo twamenya Amelia yabuze. Lucky for us, the whole town got involved. Ni byiza umujyi wose wabigiye mutangira gufasha gushaka umwana. Kumbe dore uko byagenze. Ari kubeshya ngo umujyi wose wabigiyemo. Suzana rwose yafashwe n'iterabwoba. The entire town. Kubera ko umwana we yumvaga yakwica abantu bose batuye umujyi, baramubeshyera. Mufate. Bari kubeshyira umugore uri hano. The things we'll do for our children. Urabizi nawe ibintu dukora ku bw'abana bacu. Nari kuganira besha sinza bari kubeshya. Gure ya Jean. Abona ya ball of twine. Dore ngiyi. Zana ari kumva amajwi y'abana. Kumva amajwi y'abana mintani. Mugore. Munsubize. Arashwanya gusa abantu barababara bose ngo abana babo bibera muri iki kintu, ndetse abana babo bakeneye umuntu baganiriza. Mugore yaragiye shwanya gusa kirana amaraso aramutarukira. Wibuke abama abana yaragera gishwanya guza katururi. Atwese twashize hamwe kugira ngo babone uko bameze uyu munsi bari hamwe. N'abana turi abana bakibamo ni benshi, batangira ku mukuru Nyagasani turabakibamo ni benshi, abana benshi muri mugeno bibere. Mommy's coming. Amelia mama waraje. Umugore yinjira hano ashake mu mwana we. Do kugera hano Amelia nakana do mwana wanjye kanguka nakana ke kure bano harimo abandi bana bapfiriyemo baboreyemo n'imirambo y'abana. Gasani kureba hakurya abona kana kari hano, abona n'umwana we neza neza. Mary arasa nk'umwana uri mu ifoto y'umuntu wakoze kino kibumbano, kandi umuntu yagikuze kera koko. Ku kanya gitangira kongera kwidoda, kirongera kiridoda. Mwana wanjye duciho yagerageje gusohoka do nzira iri kwifunga, ibiri kumukurura. Iki kintu ngo kirimo abana benshi, abana bo muri uyu mujyi bose niho bajya. Oya katururi kubitano biranga do biranga, asigara mindani muri ball of twine niho bari. Nini koko. Babarire mwana wanjye, ni inkuru nanone ivugwa muri aka gace ka Kansas, ariyo cya ball of twine gitwara abantu. Mama Amelia, wumve You found me? wambonye. Mama
mama yaje kumushaka. Yes, sweetheart. Yego mwana wanjye. I did. Nakubonye. Akana. Ikintu kirongera kirizinga neza cyitonze. Abakigezemo ntibakivamo. Ibi ni bibera muri uyu mujyi. Urabona ko no muri uyu mujyi hashya. Harongera akifunga nkaho nta cyabaye. Amelia singigeze mubona. The funny part. Ikintu gisekeje rero. I actually hadn't gone. Amelia burya nta naho yari yagiye. We the whole town upside. Umujyi wose twarawushatse. Ended up finding her exactly where she. Birangira mama w'umwana musanzwe yari yamusize. Largest ball of twine. Muri cya twine cya kindi kinini. Together. Icyo kintu nicyo cyongera guhuza abantu. I'm so sorry, my dear. Babarire my dear. Mufite irungu abana baba abantu bose ba muri iki kintu niho cyarabatwaye. Ababyeyi rero niyo mpamvu iki kintu bagikunda. Baza kugikora. It was a heartwarming reunion. Ewana kwari ukongera guhura kwiza cyane. Ibaza ibi byari byabaye. When everything was put right. Ibaza uburyo twongeye kwishima ibintu bisubiye mu buryo. I'm not sure. Hakurikiye ikisinzi. Happily driving off to the next. Nabonye umugore n'umwana we batwara imodoka barongera basubira bavuye arabeshya. Kuki ari ibirego by'abantu byinshi cyane by'abantu bagiye baburira muri aka gace kanyu. Sherifu ari guhatwa ibibazo hari abantu benshi baza muri uyu mujyi bakabura. Bamirwa na kiriya kintu. I assure you, we are the safest little town in Kansas. Umujyi wacu niwo mujyi rwose utekanye muri Kansas yose. We are all God-fearing family folk. Just cyane famiye zose zibaye muri uyu mujyi turi abantu batinya Imana b'abantu nyine turakijijwe. If you're family folk, then why are there no children in this town? Nimba mwita nkaho muri famiye se abantu bose bari no kari imiryango gute nta bana baba muri uyu mujyi wanyu. Ni umujyi utajya ugaragaramo abana. Mwese muri ingumba. Sherifu waje nyine nuwaje kumukoresha iperereza ubwo ari muri ankete. we've been talking Tumaze umwanya tuganira. all this time and I'm realizing that you have not seen. Tumaze ko tuganira iki gihe cyose akaba ari gumenye ko utarabona iriya ball of twine. Tugenda ubanza uyirebe ikurura abantu. Personal tour. Reka ngiye nkwiyerekereze nyikujyaneho. Ubwo no kuvuga ngo sherifu umuntu waruje gukora iperereza nawe abaza impamvu muri uyu mujyi n'abana babamo niba mugeza kuri iriya ball of twine irayitimumira. Niko muri uwo mujyi bigenda iyo hageze ubaza ubusa kira kintu kirakumira. Uwo nundi mujyi turebye 50 states of right tugiye mu gace bita Oregon. Dore hakurino. Taxidermy is more than just a hobby. Ati taxidermy irenze kuba ari bya bintu umuntu akora yinezeza gusa. Taxidermy ubundi hari ibintu mujya mubona bimeze nk'ubugeno cyane ukabona nk'inyamaswa barayishe ariko barayifata bayihagarika ahantu nyine ukabona bagiye bayiterateranya n'inyamaswa nyine ihagaze yuzuye apana kuvuga ngo ni igishushanyo. Nibyo bita taxidermy. Or a profession. Cyangwa se birenze kuba ari umwuga. It's a calling. Umuhamagaro. Way to preserve something great. Ni uburyo bwo gusigasira ikintu cy'igitangaza by'iteka. Mr. Klepner. Mr. Klepner na Sebastian was the best I've ever seen. yari uwa mbere nigeze mbona wakoraga taxidermy neza. Taxidermist of the year. Bigeze no kumugira taxidermist w'umwaka. Stuffed magazine. Inshuro zirenga 12 yandika mu nyamakuru. Yari umunyabigwi w'inaha. My personal hero. Yari n'intwari yanjye ku giti cyanjye. Nawe akora taxidermy n'ibirana babwiraga. Umuntu aca umutwe w'inyamaswa bakagenda bakawusigasira bakawufata neza ari ibintu bawukora ku buryo umanika mu nzu ukabona ni inyamaswa neza kandi ko kibariyo. Atari ukuvuga ngo ni igishushanyo uri kubibona nyuma ye. Ibyo bita taxidermy. This is the story. Iyi niyo nkuru. His greatest masterpiece. Y'ikintu cyatari yakoze. Umuntu w'umuhatari. Katorori. And how it became his gravest mistake. Uburyo icyo kintu cyatari yakoze cyanabaye ikosa rye rirenze. Witwa nde? Sebastian Klepner niwe bagiye kutwereka. Nawe ni inkuru ivugwa mu gace ka Oregon umugabo yakoze iki? Buriya buri gace kagira inkuru ngo yongorerwa ngo shyushyushyushyu. Itapfa kuvugirwa ahagaragara. Dore byitwa taxidermy nababwiraga. Umugabo n'uyu bari kutubwira wabikoraga. Hano hari inyamaswa yari ari guterateranya n'iki. Urayibona ariko umuntu ayimanika mu nzu wakwinjira ukabona ni inyamaswa iri mu nzu. My friend, it's good as new. Ni gutya nshuti yanjye ubu umeze neza nkaho uri mushyashya birenze. Ibitakwinjira mu nzu y'umuntu ukabona harimo ikinyamaswa ukumirwa. Yesu Kristo uranganze. Need some kind of secret password to get in here or something? Bana umuntu akeneye password se kugira ngo agenjira. Twafunze. Yeah. You're open. Ibimenyetso biragaragaza ko mufunguye. Oh. Uyarazimye. Hey. I know it's late, but Abizi burisha ariko.
I got something in my truck. It's a bit of a time-sensitive hari thing. ikintu ufite modoka yanjye kandi wagikenera. You can call that, make an appointment tomorrow. Umpamagare uzadufatira rendez-vous uzaza ejo. Ntabwo nyumva. You're really gonna want to see this. Ikintu ufite mu modoka ukeneye kukibona. Ni igiki? Ni ku ishopu ye abantu we akora biriya binyamaswa abantu bakaza kubigura. Ufite inyamaswa urayimuzanira. Iyo hari icyo bamuzaniye. Iyi nyamaswa urabona utayikoresha. So you hit this? Icyo kigonje he? Tillamook. Hafi ya Tillamook. Ikinyamaswa. In these parts, I have never seen anything like this. Myaka yanjye yose nigeze mbona inyamaswa imeze gutya. On that thing. Dore inzara zayo. We umuzanira inyamaswa akayigura akayiterateranya kamera nk'ari nshyashya umuntu akayigura akayimanika mu nzu ye. Do. Yisinye mu nzu. Nuyigonze mu nzira tuza kuyigurisha. 4 tires of your car? Wayigonze na opine yawe imodoka yawe yego. Got that son of a gun real good. Mani iki ginga nahise ngiterura neza cyane. Ikinyamaswa bagonze uyu nguyu nyine bafite akazi ko kugiterateranya. This is awesome. Mani karo kantu ni keza. We niko kaza akora. Cya bindi ngo wagonze ipusi mu muhanda urayiterura ukayishyira umuntu si taxi dummy. Akayiterateranya ikajya ku isoko ry'umurimo. Umuntu akayimanika mu nzu. Yeah. We buretse gukora hariho supaguru ntirumba. Touch anything. Ntugire ikintu ukora wa mugingo we nikadafasha kugurisha. Asigaye ashingura imbwa arazigurisha. You're still alive. Bakazi. That is the point, isn't it? Uyakomeza kuri ino nyamaswa. When the thing is I'm still alive. No. No buryo bwo gukora inyamaswa mukabeshya ko abana kiriza imbase. It's life. In a moment. Ahubwo ni ukugerageza gusigasira akanya k'ikirimwa kikiri kizima tukagashyira abantu bakabona ubuzima bwacyo. Certainly done that, amigo. Thanks. Urakoze. Maybe. Not yet. Katorori. I'm sorry. Mbabare rero. Wamaye yanjye se. This is beyond repair. Mani kino cyo ntago nabasha kugiterateranya. Oh, that's a bummer. You have any idea what this thing is? Kino kintu uzi cyari cyo? Definitely a mammal. Icyo mbona ni bya binyamaswa by'ibinyamabere. Anaday family? Hagakizi neza. Yeah. Okay. Yep, that's what I was thinking too. Nanjye niko natekerezaga. Well, urabizi? You anybody else? Nimbanze kuyigura hari undi muntu uri bukiguri, hari undi wamfasha. Oregon, I'm sure you can throw a stone and hit a taxidermist. Umva muri Oregon ninjye cyamare na undi taxidermist wakigura. Actually, I saw a sign in town for a shop creature something. Haraye mbere nabonye icyapa nyamara cyo. Yeah, sure. Cyano bagurisha. Shop that's up on the hill. Uravuga Megan? So, no, what? Urabizi nimba ugiye kukigurisha kwa Megan. Megan Bloom does is in taxidermy. Biriya bintu Megan akora ntago ari taxidermy. It is sacrilege. We n'ukwangiza ubw'ibinyabuzima. Ukwangiza ikintu cyera. Wafata bino binyabuzima akabikoramo ibibi. To be stuffed by Megan Bloom would be a fate worse than death. Ufata inyamaswa ukayishyira umuntu nkuriya nka Megan aba agiye kuyangiza burundu. I'll tell you what. Ubwire. Why don't you leave this here? Aho kugira ngo kijyane gisige hano. I'll take a look at it if I get a chance. Ndaza kucyitaho. Sawa. Everyone, but I like you. Mani ndagukunze tu. I'll see you tomorrow. Ejo nzaza kwishyuza yanjye mwana musazi yo kugira ngo bakijyane kundi muntu. Bakora akazi kamwe ariko wica akazi. Yemeye kukigura. Dore imodoka yagonze icyo kinyamaswa bamuzaniye. Buri cyo kintu gitangaje yakoze, wari nacyo cyaje kumuviramo ikosa rye rya mbere. Ngo kandi yari uwa mbere. Taximist wa hatari. Dore amaraso bayasize hanze y'urugo rwe. Katurore. Dore watwaraga ubukombe n'iki yarabumaze nka kuri ibikombe nyine by'abasobanuzi n'iki mbanara bimaze. Ese nge ndakina. Rega nize neza. Hari abandi basobanuzi bugamye ku bigo by'amashuri imvura yise barataha baza babeshya ngo barize. Twe twarize. Umugabo icyo yakoze niki? Yafashe ya mari ye yiguriye avuye kwihahira areba ukuntu yagenda yiterateranya. Nibwo bugeni bakora. Dore zingara zishyira ukwazo, uruhara ushyira ukwaro. Ayiterateranya yitunze arebe nimba hari ikintu cyavamo niko kaza akora. Baterateranya inyamaswa hari imiti bayitera kugira ngo itabora itanuka. Ubundi ukayeza ukayigura ukayimanika mu nzu y'umuntu yazagenjera akavuga ati iriya singa giri hariya we. Abona none atari igishushanyo ahubwo none hari inyamaswa ya nyayo. Umugabo yatangiye guterateranya. Yitonze igufwa kurindi zingaro ku ruhande gufatiye uruhu arabaza ibyo mu nda nyine ubwo urumva bikuramo akabijugunya arangije amaze kubaza neza igiti gihwanye neza na rwa ruhu rw'aya nyamaswa ashyiraho amaso. Katurore
iyi nyamaswa ni iyihe? Sebastian nyamaswa ayishyizeho amaso, yari ayijoro akora, yikanzemo. Nyamaswa amaze kuyambika uruhu n'igiti n'iki, yahise aza mu bitabo amenye inyamaswa ni iyihe. Homo sapien. Katorori inyamaswa yarebye. Sasquatch niko yitwa. Ni igitera we. Kumbona gato kurusha uko nabitekerezaga ya. Burya ni igitera bamuzani. Niko. Turi igitera kirano turutwinyo. Gifitemo agasura nk'akari June ukuntu. Murabibonye. Arangije arahisha. Kenda gusa nk'ari June. Ese kusa nk'igitera. Iki ni iki? Aruwaje aramukomangira muri iryo joro. Katururi. Uye rero, ubonye ka kagabo karero, aka kaginga kagarutse kwishyuza ka Kadafi, nari ngabwiye ko nzakishyura ejo. Arakingura. Urebe filime. Kureba hano, yabonye iki? Kureba dore inyuma ye, dore icyamufashe, dore ibyara, dore indeshyo. Mama we! Kiramushwanya gusa. Dore isura neza neza kirasanga ka kandi twabonye, uyamaze gushushanya. Cyase amaze guterateranya bari bagonze. Nuko ikiri kirekire. Amaraso yatarukiye muri rinete, muri kamera. Hey! Karyango! Hey! Yeah! Katururi. Hahi! Do. Urebe. Kirinjira. Dore ikirenge. Hey! Dore ukuntu kimeze, dore indeshyo. Nimba gishaka iki? Nuko dutangiye. Hey! Dore taye, dore imitambukire kiratambika. Kiratambika. Kiza hano. Kuri bano. Abona za zingaro. Za kakanyamaswa bagonze. Neza neza karasa nk'iki. Kinini. Ibuke yakabonye aravuga ati kuri mutonya kurusha uko narabisomye mu bitabo. Kurusha uko nabitekerezaga. Iki cyafashe za zingaro. Zingaro. Kirihumuriza. Dore amenyo. Dore twinyo. Wagira ngo ni ya macupa bajyaga bashyira hejuru y'ibipanga asobekeranye kugira ngo umujura nahaca neza neza. Kera barategura gusa ko nakibona ibyo bintu we. Kirangije gifata zingaro. Kirimanukira. Cyajyanye izo zingaro. Uyu ngo ni ikintu yakoze cyahatari. Ari naryo kosa rikomeye yakoze mu buzima. Buretse ndebere ngo buretse cyari kigendeye. Kivayo umujinya uyita gitambika. Mutware dore umwana wawe mutware utazanagaruka. Dore ngaramupfunyikira. Wibuka inyamaswa bano barayikora ukagira ngo ni nkaho kiri yose. Suye umwana wawe. Wibuka yapfuye ni igishushushungwa bakoze. Be careful. Witonde. Supaguru ntizirafata neza. Iyo kureba neza utwinyo ni umwana wanjye. Ni umwana wanjye. Ako kanya ijisho riragwa. Nyagasani. Ijisho amaso aturumbuka amarago. Wibuke n'amaso ya pirate yabashyizemo. Umwana wanjye ninde wamukuyemo amaso. Kureba umwana we n'amaso afite. Umugabo akoze ikosa ikintu cyari kigendeye. Singuremeza. Kigoryi we. Kigabo cyaravushe. Kirashwanya gusa koko. Kirashwanya gusa. Hey! Uyu mugabo ngo yari uwa mbere mu gukora bino bintu. Watuganiraga n'uyu. Community was shocked by Sebastian's untimely death. Shaka iminota yose yacu yabajwe n'iherezo rigiye rya Sebastian. Nobody wished him ill. Ntago yari umuntu nyine wamamaye cyane, nta n'umuntu wamwifurizaga ikibi. Ni ngere rero waje kubona umurambo w'uwo mugabo Sebastian. Torn apart. Washwanyaguritse.
scattered all over his workshop. zingaro zatakaye hirya no hino mu iduka rye byari bibi cyane. Rebe That's when it hit me. nibwo byanguzeho rwose. No man deserves to be remembered like that. nahise mvuga ni nta mugabo ukwiye rwose kwibukwa mu buryo nk'ubwo. Someone as remarkable as cyane umugabo rwose wari uzwi nka Sebastian Clepon, icyamamare cy'Imana. ndavuga uyu mugabo ntakwiye kwibukwa abantu bamubona yarangiritse. I decided nibwo nafashe icyemezo rero give him the dignity he deserves. kumuha icyubahiro akwiriye. uyu mugore noneho yakoze agashya we taxidermy yarayikoze ayigeza no ku muntu. uyu mugabo nibwo navuze nireka mukore musigasire byiteka bajye bamureba nk'uko yakabaye yarabyifuje niba baramuterateranyije. ibi nibyo bita taxidermy. umurambo we baragiye barawufata ubwo cya nyamaswa cyari cyarushwanyaguje bawumanika hano mu nzu ndangamurage bajye bawureba. ubu nibwo bugeni bita taxidermy. dore ahantu umugabo bamushyize. tugiye muri Minnesota. Minnesota byifashe bite rero? Haruri Fucking Christ, can you turn the heater on? Yesu Kristo mwacanye hitano ahantu ko hakonje cyane bamushyushye n'udutangiranye. Hey. Reka twongere tugerageze. It was an accident. Hari impanuka umuhanda 91 Road was blocked for 3, maybe 4 hours. umuhanda bari bawufunze nk'amasaha 3 kuri 4. I never much like coming out here at night. nibwo rero naje kugemura ibintu ntinze. No, urabizi ngunda kugenda nijoro. not here at all. babwije ukuri sinkunda hanze. You know, ever since you're a kid. urabizi ari nkuru bajye bahavuga arabizi kuva tukiri abana. Mr. Lundstrom. Just trying to help. Cyera rindi kugerageza gufasha ibyabaye. Byabereye muri uwo muhanda rindi kugerageza gufasha. Byagenze bite? Reka bakwereka uko byagenze rero. Bagusubiza inyuma byabereye muri uwo muhanda. Umugabo ati sinkunda kugenda ninjoro. Kuva turi abana havugwa inkuru nyinshi muri uwo muhanda. Katurori. Muri uwo muhanda hari abaje hano urababona ariko amasaha y'ijoro. Nuko bambaye mask. Muri botu bari bafitemo abandi bana. Oh boys. Hano rero umuhanda urangiriye basore. Bazanye basore hano. Rebe. Basore batatu. Bane. Niki. On your knees. Pfukame nuna. Barapfukama. Oya afite ikiburi. You said bend the knee, fuck up. Ndavuze ngo hini fi wa mujinga uyu wenyine urabona ko harimo n'akantu kakamenyero. Ako tubona ufite agasuzuguro shana ko nikabura. The Rush Week, gentlemen. This is Grey Cloud Island. Hano bita Grey Cloud Island. On its stretch of land in all of Minnesota. Ubu nibwo butaka bugendwaho n'amadayimoni arabuhiga cyane. Umva kubeshya ni kwa kundi abantu bakubeshya. You and your fellow pledge brothers Ijoro n'abavandimwe bawe survive the night and lean on each other. mugomba kurokoka iri joro buri umwe yishingikirije undi. Never run, never hide. Coppers till you die. Abascout ntabwo biruka ntabwo bisha mbega ni ba bantu nyine ngo abascouting iyo bagiye kugwa toteme niko mubyitarya bakujyana ngahantu ninjoro mu ishyamba ngo hari n'igihe bakubitwa ariko ngo ibintu bihabera. Lady B yarambwiye ngo baratwika n'iki na waki. Cap until I die. Wana tuzaba kapapa kadupfuye. No hide. I bet on it. Baraza kwiruka banihishe ngenda biza. Ufite amahitamo abiri. Choices. Either follow this road out here. Mukurikira umuhanda hariya. 12 miles of it back across the bridge where we muragenda mera 12 mwambuka ikiraro. Take you 4, 5 hours. Birabatwara nk'amasane kuri 5 sibyo? Or you can take that shortcut. Cyangwa se mucicira inzira ya bugufi ariyo yiriya. Urugendo rwanyu rube kimwe cya kabiri. If you're man enough. Ariko ruriya rugendo rw'ishyamba rwo kurucamo bisaba muri abagabo bihagije. Ngo muhaguruke. Mume telefone zanyu. Ni abascout ngo barashaka nabo kuba basashe. Harya ni sasheri. Sashe muze ni ibiki? Ngarashaka kuba sashemu. Katorori. Suje abascout mwese muri kureba iyi filime. Mujya mujyana abana mu ishyamba ngo harashya koko. On you to wash out first. Oh, Katorori. Guys get lost. Nimwibagirwe ni muyoba. Ico babaye na abascout. Fish. Tubonanire ku rundi ruhande n'ikitsi. Abana bato. Muri bya bintu by'abascout bira bintu ariko ni byiza n'iki. Mapsay. Nge ntago ndiwe tu. None simba beshyi. Nge ndi icyamamare. Kumbe dore map babahaye abajinga nta kintu kiriho ubwo yashanyije ibintu bibi. Well, I mean, we should probably get. Basore murabizi tugende. Well, I mean, long way. Hope we can go back. Bareka ducira nzira ndende. Look at this way. Oya duce inzira ya bugufi bababwenga inzira ya bugufi niyo bisaba ngo kubura umugabo cyane yarabwira ngo duciye kuri. Yeah.
Yeah, right. I was just... sawa reka duciye mushaka baciye ya nzira ya bugufi yo mwishyamba gonna get you alive out here. hano baraturya turi bazima tu baciye inzira n'aba scout turi shyamba bagiye gucamo barashaka sashemu barashaka toteme. I don't know, check the dick map. Baginga baduhe map ishushanyijeho kabanda sha. Blackout drunk and I'm putting diapers on your head, shit like that. Bari kwikomereza baganira. Drops you off in the middle of an Indian burial ground. Bantu bundi nite muginga wakunaga mu ishyamba ry'iringiri ryo muri. No, they're supposed to... Abantu bashinguraga bayinde bacera. Looking for a... Hano hantu bundi haba abantu batagira imitwe b'amagini. Ibyana biri kugenda biterana ubwo babiganira. Truck. Bare DB. Okay, so which is the Indian... Hano hantu bagiye bashingura bahinde bacera. Oh, almost forgot. Nari mbyibagiwe. There's supposed to be the 8th gateway to hell. Hano imbere tugiye kugera niho hari umuryango wa 8 winjira ikuzimu. Bari kugenda baterana ubwo banyine barumva ari imikino. Ni mu masaha y'ijoro bahimba inkuru. Noneho ngira nsibura hano imbere niho yihagaritse. Baragenda baganira bakabijya. Supposed to be haunted. Just stories. Mani bira bintu bavuga ngo byabere hano ni inkuru wandi. Designed to keep people like you out. Ari ni ibintu bagiye baganira babeshya kugira ngo abantu nkamwe mutazagira hano. And inbreeding. Seriously. Kugira ngo baturinde iki imibi biri hano. Hari imibu. Courthouses and a diner. Oh. Bakomeje imbere. You hear that? Banze guca inzira yo muri kaburimbo bacanga inzira ya bugufi y'ishyamba. N'aba scout barashaka mani ngiye barama toteme y'ipusi ngiye barami y'urukwavu. Somebody out there? Wazajya mu ba scout we nkajya ndirimba niki kure bano yari kanzi. Hey hari cyabonyano. You're right? Yeah, ngaro mese neza. Your vagina, did you? Nizere kutababaje igitsina gore cyawe ngo gikubite hasi bazariko nuko muserereza babivuze nabi. Nguraguye se urababara mu myanya y'ibanga y'abagore ufitaho. Niko kumubwira ko ari umugore. Do. Ngwiki? Guys. Basore. Murebe. Babonye iki? Bari hano hari cyo babonye igicumwe si kimwe ni babiri bambaye amawayiti bafite imiriro mwishyamba. Hey! Bababwiye ngo nimushaka kwicisha inzira y'ishyamba niki. Bibaza kubasaba ko muba muri abagabo bikomeye cyane. Banze guca inzira ya kure ya kaburimbo murabizi mwese mukunda ibintu byoroshye gakayira ka bugufi. That's them. Baranibo. The same two assholes with the... Barani babaginga bari bambaye mask batuzanye bana. They're in the middle of nowhere. They're expected batuzanye hano each other. Bazi ko turi busubiranemo cya tukiruka. They were cat material. Barashaka kumenya ko turi buze kuguma hamwe. Right. Aravuga ukuri. Some right here. Bariya nibo mani nibo bahise baza hano mana ahubwo tugende tubemeze baraduha toteme vuba. Mwe mu nkurikire. Be initiated. Taturori. Muze tubakurikire barani babaginga bari bambaye mask abayobozi bacu muri baba scout tubakurikire. Abana bakurikira abantu babonye mu ishyamba. Ndebere filime ngiraryoha. Bana bajana. Do. Initiated or disappointed. This place smells like ass. Hano harahumura nk'ikibuno. Does this look like Kappa to you? Bino bintu murabona ari ibimenyetso byacu bari by'aba scout. Let's see what's behind door number 1. Can't wait, dude. Kature niki kiri ku muryango inyuma y'umuryango wa mbere niki kureba hano. Yesu Kristo. Ibi ni ibiki? Bageze hano hari umukobwa ufunzwe umunwa uziritse n'umutwe. I don't think this is part of the Akeka bino ntago byari biri mu mikino yacu yo guhabwa toteme niki. Bise neza. We should Urabizi tuve hano tugende. You out of here, okay? Tugiye gukora no wa mukobwa we. Say what the fuck is going on here? Ibiki bijya mbere hano. Yeah, okay, fuck this. Man, urabizi ngende. Ndagenda tarasubira inyuma. Shit. Skye. Okay. What is this? Nani bine biki? Hello? I don't even want to know. Sinchano kubimenya. Messed up stuff that you people are involved. Man, basore ibi ni ibiki mwishizemo. And if you don't like that, me and my boys are gonna seriously wreck your shit. Man, ikihe ibintu byacu tugiye no kubyangiza no tunabivemo ibyo bintu byanyu nimba ari ukumukora. Asigo niba bandi batoteme. Bahita bamushomba urwuma mu gihorihori. Nyagasani. Hey! Cyangwa ibintu byacu tugiye no kubyangiza tunabivemo niki. Umwana bamukubise icyuma mu gihorihori. Ibi nibera mu mujyi witwa Minnesota. Nyagasani. Dora amaraso. Hey! Chivayo.
ibintu biri hano biri serious kinyerera mu maraso mufate mwana mumufate harashya katururi baragifata kigabo hey byo bahure nabyo mu ishyamba kigabo baragifata do kigabo ni ikisore do mwana kijomba ku mutima dore igipara ku mutima kigabo gicaga chain gutyo genza biti mwana bigenze biti mwana arapfuye Fucking dead, man. Mwana aradupfanye dukora iki ibi nibindi bivugwa muri iyi karitsiye ariko nanone babivuga bongurirana ntago bizwi cyane nta karitsiye iburingwe gatsata ingwe irimo yitwa Roke do nako nge ndi intare y'umujyi tuve hano tugende babonye umanitse hano ari kurira n'umukobwa nose uyu bakiraho hari undi waje hano n'umuriro bimeze biti yinjira ryo hey hano hari umurambo twinjiye bose bafunze ku munwa babafunze iminwa bambaye udupfukamunwa katururi Very faster. Her feet are. umukobwa ntago ari kwihuta cyane yambaye iminyururu ku maguru I don't know, just leave her there or something, dude. urabizi tumusige hano se n'iki ni umukobwa batabaye wari uziritse n'abana bakiri bato bataragera hano musubire inyuma mama we bari baguye mu cyobo do bari bageze ahantu isi irangirira dore icyo bari bagiye kugwamo nyagasani dore icyobo kumbe hafi aho abandi bahari ni babandi babiri batanga toteme arya babita ngo iki bamwe baba ari hejuru mani kura mu mask yawe wani byana ko twabizanye ngo bijye bigenda biba biri muri biriya ni ba chef wa scout bari hano bari kuganira. Ma'am, are you sure we can even bring pledges out here? Don't tell me you believe that haunted woods bullshit. Mano tambwira bya bintu bajya bavuga ngo iri shyamba ribamo ibintu by'imizimu n'iki kubyizera. Is that them already? Barani bose? Hour, no way. Ko nta n'isaba bamaze se? Lights on. Ucana itara turaba bari imbere. Sikeye. Turabari imbere n'amashoka bavayo bimeze bite bano kugira no bumvisha induru bumvisha induru bimeze bite ni mu nzira ntawe uri muri iyi nzu urana inzu babonye hano mu ishyamba ntawe uri hano katururi kumbe ni umukecuru wibera hano mu ishyamba bahise binjira mu rugo rw'umukecuru dutabare abana mwe nta bibazo nshaka tubabarire umukecuru utware ibyo mushaka mva ntabwo turi bukubabaze dukeneye ubufasha bwawe mukecuru hari abantu badukurikiye nakurebye n'uyu mukobwa bakurikiye ufunze umunwa telefone yawe iri hehe Parlor, last door on the left. arahamurangira umuryango wanyu mukase ibumoso like bolt cutters or something. We gotta get tengurukizo se bya bintu twakatisha ano mapingu ye wapi You're welcome to try in the basement. ariko mwajya kugerageza muri basement hasi mukareba nimba hari ibikoresho biriyo gun or a rifle. waba ufite nk'imbunda se cya pistoli Do not believe it. ntago nizerera mu mbunda twizera umwami Yesu niwe uturasira abanzi mva mukecuru ariko Something my daughter got me for when I go into the city. ariko hari ikintu umukobwa wanjye yari afite ubwo yazaga mu mujyi Might this help? kano kantu ngo ugapiriza umuntu mu maso ni rwa rusenda bapuriza mu maso umuntu agiye nko kuguhemukira ukamupiriza gato witonze agahira rimwe yaje muri basement arebe ko yabona nk'igikoresho urukezo ibintu nk'ibyo byabasha kumufasha ukatari amapingu n'iminyururu ya mugore yambaye umugore batabaye umukecuru avaye Would either of you like some tea? muri mwe rushaka icyayi oya twe tunywa urwunge naby'icyayi mukecuru banywa urwunge uyazana kuri telefone kanda telefone mukecuru nikora mukecuru yaje hano ashyiraho icyayi icyayi cy'u Rwanda ariko icyayi cy'u Rwanda nicyo yabashyiriyeho
do n'ubwa mbere mvuze umuntu utarambaye amafaranga katurore umwana akira n'umukecuru ahita mukata ingutu mama we amaraso atarukira muri kamera. Hey wa mukecuru yisha atyo isi yica umwana kijya guhamagara. Hello? Hello? Ma'am, are you in need of emergency? Madam, are you mukeneye ubufasha? Emergency? Oh, goodness, no. Nyagasani. I took a bit of a spill, but I'm okay. Uyameze neza yarabayemo akabazo. Grandson. Akuzukuru kanye mukababarire. For his dear old Nana. Yarari kunshaka ariko yambonye. You have a nice night. Samugira ijoro ryiza. Cyane rwose nanjye niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Ibazare mugira ijoro ryiza niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Mukecuru abanza kuramo. Dore tatuwaje isire ishaje yawumuye nibishinzwe ikinaha ikubagiye abana. Mukecuru atetse icyayi muri iryo joro uyu aracyari kurunguruka. Numwe batabaye Don sasa yarebye mu nzu y'uyu mukecuru abona intambara ziri hano, abona ibishushanyo birimo, abona n'ibishushanyo urebe by'ibinyamaswa biri kurwanywa n'abantu bambaye nka babandi bari barashimuse uyu mukobwa. Uyu yarabibonye abona abantu bariho bambaye neza neza nka babandi bari baramushimuse bari kwica ibintu by'ibinyamaswa bimeze nanone nk'ibigore bimeze nk'ibinyamaswa. Uyu yarabibona. Hey ibishushanyo biri mu nzu y'uyu mukecuru neza neza. Sasa yone kugera no mu nzu y'umukecuru abona y'udushoka bya bintu indwanyi zambara uyu mukecuru. Sura vayo mukecuru kingura biranga ari muri basement ngo kingura gasubire hejuru biranga. Not funny, all right? We nago bisekeje mwaretse nginjira umuriro urabura. Hey mukecuru twasize yambariye urugamba. Hey sura vayo n'icyo Guys, basore baso Hi Katurori komeza imbere. Sigaye nitwa Peri Noel. Dore na Noheli iregereje. Komeza imbere. Don komeza imbere ni iki kimwe bitse season zisanga ku gasobanuye 250.com. Komeza imbere ari cyanyuzeho. Hey akintu mubonye kibara kimuco n'iki komeza imbere. Hano hari icyayi mukecuru yashyizeho ikiri gusakuza uyaragikupa. Uzi kuzimya ibintu utakije. Hello. Hey we mani mfungurira mwana. Dude, I can't. Mani yarakinze. Ushaka urufugusi ndarukurayo mwana. Just get me out of here. Mani ngurano mwana. Ashi ndagaruka ugumyaho. Mani winsigana abana babiri bari baje kwishakira toteme nk'abandi basikauti bose. Abasikauti mwese muri mu Rwanda ndabasuhuje. Na mami komeza imbere. Mukecuru puriza urusenda mu maso rw'umwana. Puriza mu maso yitavuna umwana wamupurije urusenda. Mukecuru ataragira wa mugore araza aramuzinga harashya. Mukecuru baraniga. Mukecuru bamuniganye ifuro n'ibiki bijya mbere mwana bamunaza agasenda mu maso kari agasenda gapfuye ubusa bari kuzakajyana kuryana mu gikwe. Mukecuru barishe. Mukecuru yapfuye yasamenye kwasama kubi nukurira. Yeah. Fuck me! Hey. Move! Fucking hell! Yazano bamukubise urusenda mu maso. R2! Uramwishe. Where's Robbie? Oh, fuck. Where's Robbie? Robbie he, Robbie ngo yapfuye.
Okay. Guys, let's get out of here. Back door. Yeah. Back door. Okay, I can't see you. Katorori. Bakiraho. Turabashe n'imiriro bambaye iminyeru. Hey, bano bana umugore batabaye ni muntu ki? Kuki ari guhigwa cyane? Abana icyo bakoze baciye inzira y'inyuma, baciye umuryango w'inyuma. Bimeze bite? Barerekera. Abari kubahiga bari gushaka uyu mugore abana batabaye, bamukomezanya imbere. Niki do bamukomezanya imbere. Katorori. Mariano, gashoke mu mutwe mama we. Urebe. Ibyo ni biki? Shoka. Sigida. Mwene itacho. Uyu basigaranye. Dore ndwanyi yaje. Urabizi twimanukire. Je naguta nkimanukira. Katurore, waje afata gashoka, yiruka cyane, yihuse cyane. Bimeze bite? Turi mu ishyamba. Hey! Njira mu muhanda. Bari mu muhanda, harori kuri telefone anatwaye ibintu bibi cyane. Abo zigatunga bagonge. Baginga. Ni wa mugabo twatangiye bari gwata ibibazo mubaza ngo ese byagenze gute akavuga ngo ngiye natanze lift ndi gufasha abantu nk'ibisanzwe. Kingura umuryango. Bagiye kutwica mwana. Byaje turagashoka. Urabizi? Turagashoka. Nibice bijya mbere uyimanye lift biparamira modoka ye. Uyu kureba hakurya. Abone irwanye. Do. Uyu yabonye n'isura ahita yatsa imbeheye. Ni no stress muri bwabo kamya sigaye atwara. Acho. Ski. What the hell was that all about? Man, birani ibiki? It's a long story. Inkuru ndende. Ni inkuru mbarirana. Let's stop till we get off this fucking island. Ntuhagarare mpaka tuvuye kuri kino kirwa. Iyi ni indi leta y'Amerika bari kutwereka ibivugirwamo. Icyo kisinga utabaye. Icyamamare ndahembwa iki? Amafaranga ngahe? Oya Yesu azaguhemba. Urabizi bimeze sawa. Ndashaka kugukura icyo kintu ku mutwe. Uyu mugore abari baramufunze umunwa. Uruntu ruzengurutse isura yose. Umwana dore ngarakimukuraho. Bari barafunze uyu mugore, bari baramufunze isura yose, umunwa ibintu byose. Kumbe ni umukobwa. Biraza kumera sawa. Byose biramera sawa sibyo? Hano wibagirwe ko nagutabaye. Dore umugore atabaye. Maso arahinduka. Yagasoni. Hey! Maso arahinduka uyu mugore bari baramufunze amaso n'umunwa. Dore amenyo mama we! Dore isura! Dore ngo kirasama! Hari impamvu uyu mugore bamufunze bari baramufunze! Hari impamvu bari baramufunze umunwa! Ni urunyamaswa. Wowe kagira ngo umuntu bamufunze bamuhohotera, kumbe ni urunyamaswa. Yahise kurira umwana. Umwana wagiye agiye gushaka totemi. Dore umunwa. Niyo mpamvu nta sadunda nahabizo. Hey! Kirangije! Imodoka cyayisimbutse gutyo kiruka. No stress akomezanya imodoka. Jumped, man. Yasimbutse. Interesting story. Iyo nkuru iratangaje. Yaje kuri polisi kubivuga. Did that? Ngabonye umurambo. The way I said it happened. Ibintu byabaye nkuko nabibabwiye. You two fucking shits, okay? Nimba mutanyizera. Let me go. Mureke ngende. I'm a fucking lawyer. Cyanjye guhamagara avoka wanjye. Icara hasi muze. Icara no stress. What the hell was that thing anyway? Kira kintu cyari gicubundi. Nobody knows what. Nta muntu uzi icyo aricyo. For each time. Buri gihe kiza gitandukanye. But they all get here the same way. Ariko byose biza mu buryo bumwe. Settlers on the island were blasting for limestone. Bwa mbere biza kuri isi yacu byaragiye byaramanutse biraza bigwa mu cyobo nyine birishwanya gusa ubutaka byaguyeho hahise hasigara nyine ikinogo. Some sort of gateway. Bimeze nk'irembo. It's out something evil every so often. Iryo rembo rijya rizana ibintu bimeze nyine nk'imyuka mibi bijya bizana ibibi byinshi amadayimoni ibintu nk'ibyo by'ibidayimoni nka biriya twabonye bica muri iri rembo bigwa kuri icyo kirwa. But the people of Grey Cloud fancy themselves guardians. Hari abantu noneho muri ako gace bita ngo ni ba guardians n'abarinzi baho hantu cyase bakita indwanyi. Monsters ever since. Buri nyamaswa izamutse barayica imwe ku yindi. Kugeza iri joro. Ubwo yeho n'abasore bawe iyo nyamaswa mwayirekuraga ikagenda. Umva amagambo bari abantu twabonaga mu ishyamba
ibyo biriya binyamaswa bizamutse barabifunga bakabyica. Ati iri joro nibwo weho n'abasore bawe babandi bari bagiye gushaka toteme mwarekuye kimwe mu kinyamaswa aricyo twabonye bazirikuye umunwa none ubu kikaba kirano hanze. Uravuga ibiki by'ibinyamaswa n'irembo? Told anyone about tonight? Like your Harundi muntu wabwiye ibyabaye iri joro? anyone? Umugore wawe cyangwa umukobwa wawe niki? Man, Joseph, no, I've been Mariana Joseph the whole time. nagumanye namwe nta muntu ndabwira kira kinyamaswa nabonye kubera iki? It is more outsiders stirring up trouble. Icyo tudashaka nuko abaturage bo hanze bavangirwa n'ibibazo bakamenya ko burya kino kirwa cyacu cyakizaho ibidayimoni. Niyo mpamvu irembo ari ibanga cyane nta muntu ukwiye kurimenya. Uriya waribonye baramwishe. Dore irembo iyi leta batweretse ifite irembo riyiba muri geri zamukamo ibintu by'ibidayimoni kujya ahitwa Florida, sibyo? Hey, hano muri Florida hari ikiri kubagabaga kibaga yagasani. Ni hano dutangiriye tuvi hariya. You know what today is, right? Uyu munsi muzi wari wa? You know what today is. N'abandi bapolisi dutangiranye tugiye muri Florida tuvuye mu yindi leta bita Minnesota. Tuva na Oregon. I can drive sometimes. Yes, drive nothing. N'abapolisi binjiye mu modoka bibiri mu gitondo bagiye ku kazi kuri abapolisi babyuka bakinjira muri za modoka zabo. Bwabo modoka mwese mbona ngo dora akamodoka sinzi impamvu mukita akamodoka. Binjiye mu tumodoka. Muradutinya none ngiye mbonye turatumodoka twa polisi ngenda nkabahagarira iruhande nkabasuza nkabwira ati nukuri turabera ariko mwe muratubona mukiruka biranibiki. Bivuze ngo mwamwishinja ibyaha. Abapolisi baje mu kazi. Abapolisi nge n'abantu banjye ngomba ndi kwigura ngeje bundi ninkora niki ndirima tango hakuri no barakwereka n'abapolisi barazenguruka mu mujyi bagenda bareba mujyi byifashe gute banyura ku bana uri mutekano uhari neza. Polisi nyine ahura n'umwana bakikira n'agapira n'iki ubwo nyine urumva ko abagizi ba nabi babuze abakiriya babuze mu mujyi. Abo bakiriya babonetse abapolisi bakabaye bari kubirukankana none abakiriya babuze mu mujyi urimo ibintu bimeze neza. Abakiriya babuze. What's up, guys? Meze bite basore? Casting Cabano of the Last Stefan, Sarge. Nabizi Sarge tugiye kurya. Raft to end up with the most obsessed Cuban dude I've ever met. Bano baje hakuni no kurya. But the Yuka, Casting Cabano. With the Yuka, man. Let's go to that. Bano bari hano baraganira n'abapolisi n'aribi ni imodoka iri ruhande. Ukanya kucumba barahamagawe. Go ahead. Ku muhanda umanuka ujya mu Gatsata over. Birasa nkaho hari ihene yahibwe. Man, that is some Miami shit right. Bano uyu mwanda wo muri Miami nawo rero. Hey, we'll take that. No. Reka bari twe tujyayo. Oh, we took the last one. Oya ni barabahamagaye reka bari ubajyayo. Wari ihene yibwe. Check it out. Urabizi reka tuze ture polisi nayo yaragowe. Ibaza ariko ngo hari abaginga bibye ihene ni muze murebe over. Barani bo bagiyeyo. Wari ihene yibwe. Nothing. You okay? Yeah. I'm good. Telling you, Casting Cabano is better than Estefan. I just want to book. Bano baragenda baganira mani Casacabana niho heza cyane kurusha Stefan. Sibyo? Bakomeza imbere. Doraho baje ngo nahibwe ihene. Iyo hene yibwe. Like checking it out. Bazan. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mujer? Umugore ari hehe? La policía. Umugore mu polisi ari hehe? Don't work like that, kid. Wikora gutyo wa mwana wese uko dukora. Alguien llamó sobre un robo. ¿Sabes quién fue? Hari utubwiye ngo bibye. Mi bisabuela. Nyogokuruza wanje niwe uhamagaye. Ale llevó su chiva. Bamwibiye ihene. Hagari nyogokuru ni nyogokuruza. Ngaho ni mwinjire. Barinjira. Hano hantu hibwe ihene mugende murebe ihene ya nyogokuruza wanje barayibye. Niki. Katorori. Abapolisi bavayo. Iki kirego biragomba kugikurikirana bakamenya iyo hene yibwe. Iyi ni polisi ya Miami hamwe njya kurira ubuzima. Where the kid go? Umwana agiye umwana baramubura. Kana kabaye kari barakabuza. Hey. Miami iri muri Florida. Urabizi? Miami police, we're coming in! Miami police turinjiye over. Abapolisi binjira gutyo. Ibi ni ibivugwa nanone cyase bibera muri Florida. Nani bine biki? Hano hantu ngihene yibwe. Hene y'umukecuru barayibye buriya ni mucoma. Mucoma. What the hell, man? Ibiki mwana?
bano ni ugufata itoroshi ukayisubekeranya na pistori kama jeshi aho muri tsure kuri sasu ko badutoje. Hey do wa mupolisi bari kumwe dore amaso ukuntu abaye. Sebastian dore amaso ukuntu abaye. Bano bibereye mu kabari. Nitwe twakabaye twagiye niko umugore akomeje kuvuga. Ati iriya hane bavuze ngo yibwe nitwe twakabaye dukurikiranye kiriya kirego. Kuki uyu mugore ariko akomeje kuvuga? Bari hano barongeye barahamagarwa. Bavayo. Barebe bimeze biti. Yo. Katano neza ndi bavuze ngo ihene yibwe niho baje. Sozeyo. Katururi. Injira hano. Vasquez we. Vasquez. I know this place. Hano hantu ndahazi niyo magambo uyu mugore yavuze. N'umupolisi yitwa Vasquez. Let me just handle it, okay? Reka bino byiteho. Uravuga ibiki? Family shit. Ni ibibazo by'umuryango. Nyagasani. Hari ibyo yakuyeyo. Harimo agakufi. Magic. Ni maji. Ceceka mwana w'imbeshyi. Maji se ni ibiki? Permiso. Déjame entrar. Ndasaba uruhushya rwo kwinjira. Yarabanje asibanganye byari biri hasi. Bisa nkaho ari amarozi. Aravuga ati ndasaba uruhushya rwo kwinjira. Dore igisiga kimanitse ku muryango. Hano hantu menya harimo amarozi we. Yo. You know that kid? I think Urabizi? years ago. Ndakeka twigeze duhura imyaka 20 ishize. Uravuga iki imyaka 20 ishize? Yeah, andando. Say what? I think this is serious follow shit. Ndakeka ibi ni ibibazo bya paro biri seriye cyane. Haven't seen this since, I don't know. Wana masigiye kinabona ibi bintu. Kuva ryarisi. Kiraho barakingura. Moreno. Katururi. Yeah. Hey. Harakinze. Yeah, sure, I know. Look at the windows. Madirisha ntaribi. They're like bullet holes. Why are they boarded on the inside? I think it's Nibiki birimo indani hari. from going out. What the? What? Hey, look at this. Kureba hano. Hey. Ari byamukiye mu maso. To arakorora. Yeah. Smell, Jesus. Mana yanjye biranuka. Dispatch? Uyu yatangiye guhamagara. Atangira gusaba ubufasha. Dispatch? Barangira ahari. Dispatch? Bumva urusaku. God, smell. Haranuka. Soper. Moreno, hey. Oh, look at this. That's not pain. Bino ni ibiki? Iri ntabwo ari irangi. None ibi ni ibiki? I wouldn't touch that. Njye sinabikora. It's a symbol. Iki ni ikimenyetso. Means this is their home. Gisobanuye ko hano ari iwabo. Kandi inkoko iri iwabo ishonda umukara. Urebe.
Soper Moreno. Hey. Soper Moreno. Ya polisi babiri baje imbere. Hey! Dore umutwe w'ihene. Bimwe bavuga ngo ihene yabuze. Hano basanze umutwe w'ihene. Bani bini biki? Some kind of ritual? Bani bintu ni by'imigenzo se? Bini biki? You know? Babizira? They're offerings. Offerings. Aya ni amaturo. Amaturo y'ikizi. To ancient gods? Baba bari gutura imana zabo za kera. You don't want to know. Z'abakurambere bino bintu usukwiye kubimenya. Hey! Tungo bari gutura imana zabo z'abakurambere. Jesus. Yesu Kristo. Yibonye amagufwa. That's a baby. What the fuck? Wilkie. I'm sorry. Mbabarire. My family, they do all kinds of... Famille yanjye niwe ajya gukora ibintu nk'ibi baraterekeraga. Nyagasani. Nintajya Burayi ntimuzanterekere to. Nintajya na Amerika ntimuzanterekere. Kure bano. That's Moreno. Uriya ni Moreno. Moreno. Katururi. Niwe filime witonze. Yakomeza guhamagara. Hano hantu ngo baraterekera. Batanga amaturo ku mana zabo z'abakurambere. Mbega hano hantu hajyashya. Katururi. Oyafoye Moreno. Moreno we! Moreno! Binjiramo hano. Ku kirano. Harimo amagufwa, harimo ibintu utamenya. Bakoresha baterekera n'iki n'iki. Katururi. Yesu Kristo. Bishoboka. Don. Hey! Where's that coming from? Biri guturuka he? Hey, Wilkie. What? Wiki. What? Rebe. To go. What are you talking about? Ufite kugenda uravuga ibiki? To go. This place is not safe for me. Hano hantu ntabwo harinzwe kuri wowe. Moreno. Ntabwo nasiga Sopa na Moreno. Uranyumva? Umukobwa ari kubwira ati vana ugenda uhandikire. Uyu mukobwa ngo nibo baraterekeraga no kubabona bagenda. Abakurambere bahabwaga ariko ngiye nyamara. Kure bano. Bino birasa nk'amaraso. Yesu Kristo. Yesu ari kari hiti. Uzi ko umuntu wese ubonye ikintu gitangaje ahita avuga ngo Yesu. Uriya ni Moreno. Yeah. Kureba dore icyavuyeyo. Dore isura. Dore isura. Kirabanza kiramutorekera. Kiramutongera mvuze ngo iki. Umupolisi ahita ahindukira. Atangira kurasa wa mupolisi mugenzi w'umukobwa. Ikigabo kimuhinduye ibitekerezo. Umupolisi w'umugabo uri hano. Atangira kurasa mugenzi we yarasiki. Dore icyarashi. We mupfumu mukuru. Sasu. No muri Amerika aba bapfumu we. Come on, man. Mwana ngwino tugende. Goku, Orija. Umukobwa arabanza aramutongera nawe amukuramo iyo myuka mibi. Mukuramo imyuka mibi yikubita hasi. Harahiye. Hey. Wiki. Let's go. Wiki tugende. Bamukuyemo imyuka mibi umukobwa nawe aratongera we. Ye, umukobwa utongera gutya bura ntaba afite n'indara mabuno. Indara mabuno ni uburozi ngo umukobwa cyangwa umugore yafataga karaza he. Aho hantu uburozi bwitiriwe mu gitondo bakabukura muri ayo mabuno bakabugushyirira mu isombe. Isombe bita igicucu. Iyo sombe uyirya uhita uba ikigoryi. Cyangwa se isombe bita junja. Ubwo bwose ni ubwoko bw'inzaratsi. Uzi ubwoko bw'inzaratsi nzi. Niyo mpamvu ubona ngendera kure amasadunda. Niki. Ukeneye kwamamaza kuri izi filime uhamagara ku cyiciro gikuru cy'agasobanuye. Do bakita Rock Entertainment bari hano. Hari icyabatatse. Do wa mupolisi yaje atemagura mugenzi we. Yahindutse. Umukobwa aratongera ibyo atongera. Oya. Do yaramurasa. Kivuyo. Sasu. Arakijomba. Baraserera bari kunenga urebe. Do umukobwa rero nindwanya. Hey. Ahita mwica. Abapolisi bagenzi be bose bahinduwe. Urebe.
harahiye bari mu nzu y'umurozikazi umupfumu warubizi wiki yarabwiye ati wa mukobwa warubizi bibera hano iby'abarozi ba hano n'abapfumu n'iki kumbe kugenda hafi hari igihambiriye nta kintu mubona gihambiriye wowe mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike umukobwa niko yavuze hari icyo yatunze imbunda ngo mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike ntabwo yaba ari we kureba dodo dore isura naragusize agitunga imbunda agikura y'ibiboko dore ibiboko byacu bimeze nk'ibiyoka umukobwa biramuzirika ni igikecuru kazi kiri hano cy'ikirozi dore ukicaye iyo uza kuguma hano wakabaye waramenye inzira zacu za kera ndetse wari kubasha no kundwanya sibyo uyu mukobwa yabaga hano arabasiga ariko waratugambaniye wa mukobwa n'umukobwa w'umupolisikazi bazana umutwe bazanye hano amaraso yawe n'amaraso yanjye amaraso yacu bafashe umutwe w'uyu mukobwa bamunywesha amaraso nyagasani ibyabaye ntumbaze ibyabaye ni ibiki umukecuru yafashe umutwe w'undi muntu tubona awushyira ku mutwe w'uriya mukobwa w'umupolisikazi uriya mukecuru bakiraho hari uwasohotse azanye umurambo w'umupolisi akana kari hano kavuga ngo nyogokuru zarimo indani nyogoku byakoze arabaza nde wa mukecuru dusize uri kumwe n'umugore yego umwana wanjye byakoze bivuze ngo wa mukecuru niwe wambaye isura y'uyu mukobwa wa mupolisi kazi arishwe cya gikecuru cyari gishaje cyita cyambara umubiri we buno kigarutse mu kazi wa mukecuru rushaje yambaye umubiri w'umupolisi kazi ubu niwe wigarukiye byakoze umungarutse ndagakumi reka nze nge napfumagura ndoge noneho hajye hahira rimwe nuko dushoje season yacu Imana ibamugisha ndabakunda cyane